фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди созмони байналмилалии сайёҳии созмони милали муттаҳид дар шоигари Испания таъин намудани Ҳомидов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар Конфедератсияи Шветсария Ҳомидов Ҷамшед Тағоевич ҳамзамон намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди созмони байналмилалии сайёҳии созмони милали муттаҳид дар шоигари Испания таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 майи соли 2019 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди созмони ҳамкории иқтисодӣ таъин намудани Зоҳидӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Эрон Зоҳиддин Низомиддин Шамсиддинзода ҳамзамон намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди созмони ҳамкории иқтисодӣ таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 14 майи соли 2019 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ганҷалзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ганҷалзода Шералӣ Раҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Юсуфӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Юсуфӣ Пулоҷон Султон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Лола Ҳаким бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Наҷмиддинов. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Наҷмиддинов Сафаралӣ Маҳсудинович бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Одиназода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Одиназода Назокат Хайрулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Файзулло Неъмат бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Хуршед Ҳазрат аз вазифаи сардори хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷиксуғурта Сатторӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад ваколати директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷиксуғурта Сатторӣ Аловиддин Мирзо бинобар вафоташ қатъ гардида ҳисобида шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 майи соли 2019 дар бораи директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Давлатзода.
حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند دولتزاده دلمراد اشوربک دیرکتور اگنتی سقورت‌های اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 14 می سال 2019 درباره سردار خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن گنجالزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. گنجالزاده شیرعلی رحمان سردار خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 14 می سال 2019 درباره دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی تاجیک سقورتا تعیین نمودن مقصودزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. مقصودزاده شهره دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی تاجیک سقورتا تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با نور محمدزاده جمشید رئیس بانک ملی تاجیکستان، نورعلیف جمالالدین کمالویچ معاون یکم رئیس بانک ملی تاجیکستان، مشربزاده حمیدالله محمدالله معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان، سمینова لاله جمعیونا معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان بنابر به طور دخلدار اجرا نکردن وظیفه‌های خدمتیشان تنبیه داده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 14 می سال 2019. فرمایش حکومت جمهوری تاجیکستان از 14 می سال 2019 مطابق ماده 32 قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت دولتی با کریمزاده خورشید عبدالرحمن سردار خدمات گمرک، ترسونزاده عظیم حیدر معاون یکم سردار خدمات گمرک، حرمتزاده عزتالله ظریف معاون سردار خدمات گمرک، شیرعلیزاده خورشید معاون سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با سبب به طور دخلدار اجرا نکردن عهدهداری‌های منصبیشان تنبیه داده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 14 می سال 2019 درباره وارد نمودن تغییر به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 دکبر سال 2006 تحت رقم 612 مطابق ماده 56 قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. از ساختار دستگاه مرکزی خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 دکبر سال 2006 تحت رقم 612 درباره خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است، سرخط 14 ریاست امنیت داخلی خارج کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.